Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe. Nk'ibisanzwe ikiganiro cyo nisobanukirwa, naho njye muraza kubana ndi Kedrick. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku makuru yamaze kuba official cyangwa se amakuru yamaze kwemezwa nuko irushanwa rya CHAN cyangwa se ubyite irushanwa rihuza abakinnyi bakina imbere mu gihugu iwabo ubu byamaze kwemezwa ko ryamaze kuba ryahagarikwa. Aya makuru yaje kuba yajya hanze ku itariki 14 Mutarama 2025 nyuma y'uko itsinda rya CAF ryicaye rikareba zimwe mu mbogamizi zirimo ziragaragara ku bihugu birimo byitegura kwakira iyi mikino, aho ibihugu bimwe na bimwe bikirimo birubaka amasitade ndetse bikaba ibikorwa remezo nyine bikaba bitararangira. Ubundi irushanwa ryari riteganyijwe kwa gutangira tariki ya 1 Gashyantare kugeza kuri tariki 28 Gashyantare 2025, gusa yimuriwe muri Kanama. CAF yavuze ko yasubitse iri rushanwa nyuma y'uko igiriwe inama na zimwe mu mpuguke zayo, aho zasanze kugira ngo ibi bikorwa remezo byo muri Kenya na Uganda, Tanzania biri ku rwego rukiri hasi bitakora ko iri rushanwa ryaba kuri izi tariki bateguye. Akaba ari niyo mpamvu izi mpuguke zagira inama CAF ko yaba ihagaritseho CHAN cyangwa se ikayigizaho imbere mu rwego rwo kugira ngo ibi bihugu nabyo bibe byiteguye. Ibi bije nyuma y'uko Kenya izakira iyi mikino ikiri mu bikorwa byo kubaka stade izakoreshwa, ndetse bikaba byaravuzwe ko iyi Kenya ishobora kuba yasimburwa n'u Rwanda maze rukaba arirwo rwakakira iyi mikino. Gusa nubwo ibi byose biri kuba ntibikuraho kuri uyu munsi tariki 16 ko tombo riraza kuba mu rwego rwo kureba uko amakipe azagenda ahura. Reka mubwire yuko ibihugu 17 byamaze kugaragara mu bihugu 19, bivuze ko habura ibihugu bibiri. Reka mubwire ibihugu byamaze kuba byakatisha tike, maze dusigare turi gutekereza ku bihugu nanone bibiri biri kubura. Ese u Rwanda rurimo cyangwa ni Sudani y'Epfo? Ese wowe urabyumva ute? Reka turebere hamwe ibihugu 17 byamaje ko byakatisha tike ya CHAN. Reka duhere ku gihugu cya mbere aricyo Kenya, kabiri ni Tanzania, gatatu ni Uganda, kane ni Maroc, gatanu ni Guinea, gatandatu ni Senegal, karindwi ni Mauritania, naho 8 ni Niger, 9 ni Burkina Faso, 10 ni Nigeria, naho Central Africa Republic ni 11, Democratic Republic of Congo ni 12, ndetse Sudan ni 13, Zambia ni 14, Angola ni 15, naho Madagascar ni 16, Congo ikaba 17. Ngibyo ibihugu biraza kuba biri kugaragara hariya muri tombora. Ubwo u Rwanda murumva ko rutariyo, ndetse n'ibindi bihugu bibiri biri kubura. Ariko nanone ntitwakirengagiza ko igihugu cy'u Rwanda gishobora guhabwa amahirwe mu gihe cyose iyi Tanzania ibikorwa byo gusukura stade cyangwa se kuvugurura stade bitaba biri kwihuta. Ndagushimiye wamaze gukanda subscribe. Niba ubwa mbere ugeze hano, nta kindi usabwa ni ugukora ibyo mvuze hejuru. Ndabakunda cyane. Nari Kedro.